کیچ بێژە بلا بێژە ئەون خاپۆچی بەلێ تەماشەوانê hêja temaşevanê Xanî TV dema we xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de li gel hoşeng çend mijarên me yên xweş hene em ê li gel hev vênirxînin, qehwa xweşî vexwin, rexneyê xwe jî bêjin û qerf û henek û tinazê xwe bi xapoçiya jî bikin. Em dest pê bikin. Di bîst û heftê meha derbasbûyî meha sebatê de serokê tevgera xapoçî ne tevger navê tevgerê nema layiqî vê grûpa haneyê navê keriyê xapoçî. Serokê vî keriyê hanê daxuyaniyekî nû da. Salek derbas bû li ser daxuyaniya wî a bîst û heftê sebata 2025 ku piştî daxuyaniya wî di dehê adarê de Qesede û Ricima Colanî çend roj derbas nebûn, di hefte peyman îmzekirin li gorî telîmatê xapo, li gorî xwestek û daxwazên mîtê, xwestek û daxwazên baxçelî ku Kurd teslîm bibin, Kurd çekê xwe deynin, Kurd xwe fesix bikin, Kurd tiştek wan nemîne. Xapo jî wê çi bike wezîfeya xapoçî ye ev fesixkirin, ev teslîmbûyîn xweşik bike, bi Kurda bide qebûlkirin. Ev daxuyaniya hanê a nû a bîst û heftê sebata 2026 tiştekî nû tê diheye? Na, dîsa behsa întegrebûyînê dike û dibêje me qonaxek derbas kir. Qonaxa fesixbûyînê, pişaftinê, helandinê derbas kir, xapo û tevgera cemaeta xapo, keriyê xapo û derbasî qonaxekî nû dibin, qonaxa întegrebûyînê. Baş e yanî entelektûelê PKK û giregirên PKK û Fuad Kaf û Ferda Çetîn û Amed Dicle û Medenî Ferhoğlu ji xwe re carekî pirsîne çima apo israr dike li ser entegrebûyînê? Ji ber çi? Yanî Kurd entegre bibin li gel van dewletên heyî, van statûyên heyî tevlî ku pirtûkên apo û li dijî derketbûyîna dewletê wekî têgehekî giştî eşkere ye. Di vîdyoa de wilo dewletbûyînê reş dikin. Kadroyên PKK ê jin wê derkeve wê bêje dewletbûyîn wekî şevekî bijinêre ti razê. Tecawûz e. Dewletbûyîn tecawûz e. Wilo razî û li ser medya PKK dertê û tê belavkirin. Tu çawa dewletbûyînê reş bike. Li aliyekî din ev ê jinên di nava PKK de, mêrên di nav PKK jî di derkevin, dewletbûyînê reş bikin û sedema problemên gelaw netewa hemû dewlet bûn û rojhilata navîn û yekî wek aldar û maldar û derkeve û dewlet û dewletbûyînê reş bike. Ev bi şêweyekî giştî lê piştî vê qonaxa reşkirina dewletê, dewletê daxwazên Kurda ê dewletbûyînê reş bikin. Ku tiştên kevneperest in, tiştên şûndemayî ne û dewlet çi ye? Em ji dewletê daha bêtir û çêtir em dixwazin. Tu çi dixwaze? Em xweseriya demokratîk dixwazin. Ev xweseriya demokratîk çi ye heval? Di hundirê dewletê de ye. Êrê heval ev jî şekleke şêwazekî rêvebirinê di hundirê dewletê de ye.
دهندري دولة بوينة دي كومارا ديمقراطيك اري كومارا ديمقراطيك دولة بوينة نه دولة بوينة بلي حوال دولة بوينة ما دنيا شوام رابن يا ديروكا دولة بوينة 5000 ساله 7000 ساله 10000 ساله كاش قيسس ام تيك بفنش نفده لدو هنا خابو بتشن وخابوش مر دولة بوينة رش بك فلسفة دولة بوينة چه هوال سروقاتی اریر رخنا لدولة ديك اللي دولة دو باريس دولة اكيد باريس هوال والله هوال دولة سلجوقي دو باريس كرد هنري دولة سلجوقي ده دولة عثماني كرد هنري دولة عثماني ده ودولة ترك جيد سردماك مصطفى كمال اتاتورك كرد هنري دولة تركيا دولة مصطفى كمال اتاتورك سروقاتی ولو ویدیک اول سروقاتی کومارا ديمقراطيك اري هوال يعني چما آپو چما خاپو دخوازه کرد انتگره بن چما جي تركانا خوازه انت دولتا ترك انتگري راستيا كردا ديروكا كردا مافي كردا چما دولتا ترك ناين انتگره نابن كو كرد كسن أصيل كسن قديم ملتكي كفناري ملتكي شهرستاني ديروكي لسرفي عرضي عمري كردا لسرفي ناوي بكن أناضول ناوي بكن رجلاتا ناوي نكن كردستان لسرفي زمينة هاني لسرفي عرضي هاني كرد 4000 5000 سال دجين تركي جكنجي دهاتن 1000 سال خو بچرینها دیروکا ترکا دهن ده انادوله ده دروجلات نابین 1000 سال آپول شما دخوازه کرد انتگری ترکا ببن کرد انتگری فارس ببن کرد انتگری عربا ببن ما کرد پنابرن ما کرد نلسر عرضی خودجین انا اف خاپوچین لأوروبا دماتين ما في پنابریه ما في التجاعي دخوازن لگوری قانون لبلجيكا كورسن انتجربوينه هي كورسن انتجربوينا لبلجيكا لألمانيا لحمود شيء تزمان ناس بك تقانون ناس بك تشتي باش ناس بك تشتي خراب ناس بك تشتي باش تبك تشتي خراب تدور بكذا لگوری ياسا وقانون انتجربوينا دندري جوا كده كاريته باقش به كاريته سبي به لگوری دستور و یاسا و قانون بان ولاتا تبجي تبي بهم ولاتي تقانون بباريزه وكي پنابركي تبي بهم ولاتي نا هم ولاتي كوان بيجن ديو باويتا ألمان ديو باويتا بلجيكن ديو باويتا هولندين ديو باويتا اسكندنافين نا تا هم ولاتي وان ولاتا بالدست خستیه وکی پنابر کسک نای جخاپور نابه جخاپو حالا ور ویدری تش کردا دخوازو کرد انتگره ببن ما کرد پنابرن لسر وی خاکی ما اف خاک نه خاکا کرداییه ترکیزا خاپو ترکیزاوی سر مثلا انتگره بوینه جبو کتو کوکا کردا ببره تل کردا بنا کرد لخوا بنرن وكي ميوان وكي پنابر لسر عرض خوا هرن تفلي دولتين كو ولاتي وان داگر كريه آپوفيت خوازه فر تركيز دكه لسر تيگها لسر انلايشا انتگربوينه ديمقراطيك كتهرت انتگربه ولو بكيف خوا وبتليلي وشاباش ونظام چه باشه انتگربوينه دولتا ألمانيا انتگربوينه دولتا ترك اف خاپوچين کو نها پاراستنا خاپو دکن پاراستنا فکری خاپو دکن قزل قرطي خاپو كرفية خاپو دکن گتوانتي خنابرا هر دو آليات بيجون دو خوازن لألمانيا انتگربه بن
يا دولتا ترك انتقره ببن نايبيجن ألمانيا تورج مدني فرحوش درويش فرحور بيجي تتخوازه لبلشيقة انتقره ببيا تهر دولتا ترك نايبيش بلشيقة انتقره ببن ازنا خوازم دولتا ترك باشو ونشما رخنا لآبوناكن ونشما جا آبونا خوازن لخواه گره ونشما هر تشتي خابود بيجي ون سمعا وطاعة وقتا سروكي ما كس وقتا نافكر كس وقتا خوش چاره سريا پیدا ناكن ونشما رخنا ناكن demek terkiza آبو نلسر انتقره بوينا PKK'yi شوار حلوستا دولتا ترك بنرن حتى نها دولتا ترك دي قانون عفو تنا عفوا قشتي تنا وقانون شي بكن قانون كو حمو PKK قبولناك يعني قانونك شي ببه ومراد كرايلان عفو نك جبركم مراد كرايلان نافا شرد ماي ودوران كالكان عفو نك جبركو دوران كالكان نافا شرد ماي ودستيوت كشنا انسان عادي وجميل بايك عفو نك بلكي مصطفى قرصو بلكي جبركو مصطفى قرصو فرد نافا شريعة عسكري ده نماي بلكي يعني جنافا كتلة عسكرية PKK ام بيجن چند حزارن اوی باکوری 5000 10,000 جناوان اف قانون و ریفورمین ترکا بلکی 5,000 کس 6,000 کس ورن عفو کرن سربست بردان اگر هات و خود تسلیم کرن لهنا کس اف قانون يعني وان قبول ناكه قانون تركا چد بيجي نهاد بيجي يانجي وي اوي فورماليزه كرنا عفوه وشوابتي وره تيقو تسليم بك اميل لدوسياتا بنارن تكتينا والشرا عسكري ترك حملاتي ترك بون سدم بون انجام كاريتا وجيانا خوش دست دانا هاتن وكشتن اگر اريب تيور دادگاه كرن و تيار جزای خوبستينه سزای خوبستينه نا خلاص تيار مالا خو اوه آپو ترکیزاوی نظر انتگره بوینا PKK'yi آپو دخوازد گلی کرد انتگره بک گلی کرد بخسینه گلی کرد به ایراده بک اهرن انتگره ببن و انتگره بوینا دموکراتیک و انتگره بوینا باش و انتگره بوینا اولو خوشک بک اری خاپو که يعني دولتا ترك شو حاضر كريم هرن انتگره ببن چه تشتكي باش چه تشتكي قنج شكريه اف كومارا ديمقراطيكا كتو بحثا ويدك حاضر ام هرن انتگره ببن كومارا ديمقراطيك نا نتويا ديمقراطيك قزل قرطا ديمقراطيك اكتو دبيجي حاضر آماده كرد هرن ناسنامه خو كمليكا خو حبونا خو باويجن و تفريفي نتوا ديمقراطيك ببن تشتكولو تحاضر كري تو باخچلي نا ايه هي خوري سرتش كردات خوازه هرن انتگره ببن انتگره بوينا ديمقراطيك انتگره بوينا ديمقراطيك بچه تفلي چه ببن تفلي حال حاضر دولتا ترك دولتا باخچلي و اردوغان و كماليزمي و تورانيزمي كرد هرن تبلي في ببن تبلي في شكل هاني دولتي ببن تو كردات خوازه اقناع بك بفي رنگي هاني بفي شوازي هاني انتگره بوينا ابو هدفها ابو جوه چیروکا انتگره بوینه نریخ سنه نه ارگوت اولارق ملت اولارق نتوا کرد دفجنه توا بوینه خو برده دفجنه اسنامه خو برده و هر انتگره بهری کرو هی خولی سر انتگره بوینه چه تفلی چه ببنانان الویدرین وان ولات اوروپا دولت آلمان دولت کی دموکراتیک بلژیکا دولت کی دموکراتیک يعني ام انتگره ببن جيجمه ناخوازه دولتين اوروبا جو كردان ناخوازن كو دفج ناس نامه او خب بردن دفج زماني خو بردن
دفج هبونا خو بردن دفج ديروكا خو بردن دولتين أوروبا في ناخوازن خابو تو دولتا خو تو دولتا تا ترك كورو أشكرا فشارتي ونشما جي كردا دخوازن حمود اشتي خو بردن ما في چارەنووسێ بردن ما في دەولەت بووینێ بردن ما في فەدەراسیۆنێ بردن ما في ئۆتۆنۆمیێ بردن خۆلیسەریە دەموکراتیک حتا ئاکو تە بەحث دەکرد تە دەف ژێژی بەردا تو چما ولۆ ئسرار دکە تشتێ هەری باش کوردێ هەری باش کوردێ بێناسنامە کوردێ هەری باش کوردێ لە دژی نەتەوە بووینێ کوردێ هەری باش کوردێ لە دژی دەولەت بووینێ کوردێ هەری باش کوردێ لە دژی فەدەراسیۆنێ کوردێ هەری باش کوردێ لە دژی ئۆتۆنۆمیە کوردێ هەری باش کوردێ لە دژی ماڵباتە بەرزانی کوردێ هەری باش دژی کوردستانە عێراقێ کوردێ هەری باش لە دژی ڕۆژاوا کوردێ هەری باش کوردێ کوژ دەولەتا ترک حەز بکوژ دەولەت باخچەلی حەز بکە خاپۆچی قەی جارێکی ولۆ پوچێکی ول خۆ vەگەرن ڕەوشێ بهنافرە نەخاپۆ ناویوی هەنە کەس ولۆ عاجز دەبن دەغاییدن تە چما ناوی دکە خاپۆ کوڕ ئەز ناوی بکەم چێ ئەز ناوی بکەم چێ tu bikînê li rexne ev rexneyê te kîndarin kuro hey xwelî ser hey ser serî dijminatiyek me û dewlet baxçerî heye ev ya kalê me Şêx Saîdê kal kuştiye kalê me Seyid Reza kuştiye xwîna bi sed hezara Kurda li ser distê komara wan e li ser distê wan e kujerên gelê Kurd diparêzin dijminatîk di navbera wî de yekî here hediye û diyarî û yadîgarî bide dewlet baxçeriyê ez ê tif ser çavî wî bikim ez ê serî wî nizam di cawî kim yani dijminatîkî me heye dewleta Tirk apê min kuştî apê min nav PKK de apê me welat dewleta Tirk apê min kuştî eger PKK jî kuştibit PKK a dewleta Tirk e dijminatîk dir wilo ez wilo bi rehetî zira merim entegre bim ez ê çawa entegre bibim bere apû me iqna bike bêje va dewleta Tirk hat guhertin niha di daxuyaniya îro min li ser anafê Xwedî dibe wela derîk vebûyî kuro çi derî vebûyî hey xwelî ser deriyê cehennemê te li gelê Kurd vekiriye çima te wilo kîndar e di çi xapoyê wan teslîm dibe ji dewleta Tirk ha dagir ker û dixwaze Kurd teslîm bibin entegre bibin û dibe rexneyê te kîndar e kuro te heq dide apû xwe bifiroşe min û te bifiroşe te heq nadim ez navî bikim xapû hezar carî xapû ev çi ye yanî bi rastî min xapû fehm kir bes ev xapûçî nayên fehm kirin heval serokatî tiştekî mezin e û nayê fehm kirin tu rehet bi êsanî tu nikarî serokatî fehm kirî êrê heval rihê heval dilê heval gurçika heval te serokatiyê fehm kirî na me serokatî baş fehm nekirî ê hey xwelî ser her ewil tu serokatiya xwe fehm bik pişt werç min bixwast ez serokatiya te fehm bikim ez çi yanî me berê jî gotiye yanî tiştek nema divê dinyayê de û nehat analîz kirin nehat şirovekirin nehat ravekirin dîrok felsefe zanistî astronom çi atom tiştek nema û nehat şirovekirin ev xapû mîratê yanî ev bû çi yanî heşayê hezûra we wekî girêka gû ye ne bi desta ve dibe ne bi dirana ve dibe nayê şirovekirin yani jê wê de Tirka çi ye heval serokatî nayê fehm kirin û hûn serokatî fehm nakin kuro çawa serokatî fehm nekir yanî çi wilo tarî û veşartî û gû di serokatiya te dimayê hey ser kir çi tê dimayî ku nayê fehm kirin wilo asteng û wilo bi rastî xapû pir hatî fehm kirin pir zelal bes ev xapûçî nayên fehm kirin xapûçî wilo mero matmayî dihêlin dema ku
مرە li ber wan sekine. Dêmek têgeha entegrebûyînê li ser Kurda pêk nayê ji ber Kurd milletên esîl in, milletên dîrokîn û xwediyê dîrokê xwediyê erdin û xwediyên mafin û xwediyê doz in. Çê nabe tu ji wan re bêje herin entegre bibin. Dewleta Tirk gerek entegre bibe. Gelê Tirk gerek entegre bibe di nava Kurda de. Ji ber ku ew 1000 sal li vê derê ne, em 5000 sal em li vê derê ne. Çê nabe lê ka were van xapûçiya bide fêhmkirin û ne tiştên wilo zehmet e jî, bi rastî ne tiştên zehmet e. Ev kesên ku niha li Ewropa mane, ev kesên ku wilo pişekî xwendine, tu li wan de nere ya bo nizanim ya serokatî çi tiştekî xweş gotiye. Çi gotiye heval? Gotiye Kurdek bê Tirk nabe, Tirkek bê Kurd nabe. Erê heval ev tişt rast e? Wala eş ku zanim rast e ne rast e, heval serokatî gotî dêmek rast e. Kurayê xwelî ser, zimanê te yê Kurdî, tu niha bi Kurdî mirda axive, zimanê te yê Kurdî, yanî qenciya Tirkayê nawila heval. Tirk zimanê bi qedexe kirbûn. Êrêkî zimanê te yê Kurdî te tişkur anî zimanê xwe. Wala min ji dayîkê zimanê dayîkê dîya me, pîrka me evî zimanê han diaxivîn, vî zimanê Kurdî şêrîn ez ji wan bûm. Qenciya dewleta Tirk e? Na, qenciya dewleta Tirk çi ne? Dêmekî Kurdekî bê Tirka dibe. Kurdekî apo naxwaze ji bo mafê Kurdayê Çarenûsê, mafê Kurdayê dewletbûyînê têk bibe û ji ter bêjim Kurdekî bê Tirka nabe û Tirkekî bê Kurda nabe. Tirkekî bê Kurda nabe Tirkek bê Kurda nebû ji ber ku serdema Selçûqî Kurd xizmetî ji wan kirin. Serdema Osmanî Kurd xizmetê ji wan kirin. Serdema Atatürk û Kemalîzmê Kurd xizmetê ji wan kirin. Serdema Recep Tayyip Erdogan Xapo û cemaeta Xapo xizmeta dewleta Tirk dikin. Tirkek bê Kurd nabe rast. Lê Kurdek bê Tirka dibe birê me. Ava em li van welata dişînin, em dixwînin û em dinivîsînin bi Kurdî û bi Erebî. Tu qencî û mineta Tirka li ser me tune, qencî û mineta Tirka li ser Xapoyê. Nan û xwê di navbera Xapo û dewleta Tirk de heye hîna ji wextê ku Xapo endamê komeleya derneka ciwanên faşîstê MHP sala 1969 ji wê çaxê de. Nanê dewleta Tirk nanê mîtê ketî zikê Xapo û heta roja îro. Xapo bê dewleta Tirk nikare bijî ez ê dikarim. Ez wekî Kurdek im bê dewleta Tirk ez dikarim bijîm û emirê min vagiha 5 sal, 5 salê din jî ez dikarim bê dewleta Tirk bijîm. Kurdistana me heye, ala Kurdistanê heye. Ez dikarim. Pişta min xurt e. Ez dikarim bê Tirka Kurd heval serokatî gotiye Kurdekî bê Tirk nabe û Tirkekî bê Kurd nabe. Te dî çi gotinekî xweş e? Heval. Xwedê ji te razî. Çi xweşbûna vê gotina hanê heyî yenî. Wekî tu bêjî çayî bê şekir nabû û şekir bê çayî nabe. Yanî yan jî tu bêje çeqilmast bê mast nabe û çeqilmast bê av nabe. Çi wilo filozofî û profesoriya vê gotina hanê heye xwelî ser. Xapo yanî yekî nezan û tu jê nezantir ku tiştî wî gotinî wî xwaromar û telomelo tu cewher dibîne. Tu tiştên wilo bêhempa dibînî û filozofî dibîne. Dêmek armanca sereke a Xapo ku Kurd bi vî rengî be entegrebûyîn. Têgeha entegrebûyînê ser Kurda pêk nayê. Herin ji Xapo re bêjin. Ev entegrebûyîna Xapo ku navê kiriye entegrebûyîna demokratîk û civaka demokratîk hemû dixwaze wên teslîmî dewleta Tirkî bibin. Hûn dixwazin teslîmî dewleta Tirkî bibin, herin siktir bin teslîmî dewleta Tirkî bibin. Ez teslîm nabim.
از تسلیمی دولتا ترکی نابم سر حال حاضر دوی رو شاهانه ده از ناچم انتگره نابم هنه کس دبیجن تدچی دولتا ترکی و تدچی کروهای خولی سر اف نه دولتا ترکی اف دولتا کردای هدچم کردستانی هستیه باو کالمد بنوی آخیده دیا من خوش ازچم سردانا دیا خو دیا من عرده لسر نوینا مرنه ازچم سردانا وی و اف چاوی و بارنا بس بچم سردانا دیا خو لباکوری کردستانی یا حقوسا بشرمن بفدینه ولو تشتابر واجی دیکن تدچی کردستانی تدچی ترکیه و تنظانم چه كرو هاي خولي سر متما عاش دولتها تركنا نستندي لاي بري ابو عمر محمد عمر اوجلان لاي محمد اوجلان اندام پارلمانتويا دولتها ترك ادا گركر معاش خودستينه پروينه و دم بارتي و چقلماس بارتي حمو معاش خوش دولتها ترك دستينه از معاش خوش دولتها ترك ناستينه از بچم اسطنبولي از بچم آمدی از سربلندشم به تعویض دولتا ترک از تعویض دولتا ترک نادم از خوش دولتا ترک داناخین و از نابشم کردنو هرن انتگره ببن هرن تفلی دولتا کومارا دموکراتیکا درو آخاپو ببن هرن تفلی جواکا دموکراتیکا آخاپو درو ببن هرن تفلی براتیا گلا براتیا نزانم چه درو چرو وری خاپو بێداوی و بێسینۆر تێن دەبێژن چما دچی باکوورێ کوردستان کرۆزێ هەرم باکوورێ کوردستانê و قبول نەکیژی بەرە بتەقە بەرە ببەحەجە ez diçim miriyê milwirin mala kalê milwir hestiyê kalê mûbavê min bin axa bakurê Kurdistanê de yê apê milwir şehîd ketiye gelek dost û havalê me û malbatê me çûnî bin axa sar di nava vê rêxistina halê de yani miriyê me li wê derê yê jiyana me li wê derê yê hûn çîne hûn rê li ber mero bigirin û bêjin çima te diçî demekî de havalê mîtê yê serokê xwe havalê xwe nabînin diçin sûn dixwin ser namûs û kerameta xwe û şerefa xwe eger şeref hebe li cem wan ew ê kemalîzmê biparêzin wê dewleta Tirk biparêzin tu ji mirdibê çima tu tê bakurê Kurdistanê şerm û fedî tu neyî tevgera bê şerm û fedî cemaeta bê şerm û fedî a xapoçî a ev cemaeta xapoçî geriye xapoçî û rejîma Îranê min gelek cara kiriye û berî 4 sala jî di oktobera 2022 min behsa senaryoya Rojava ku li Rojhilatê Kurdistanê dubare bibe ew plan heye plan li ser masê ye rewşa rejîma Îranê xerab e rejîma Îranê hewcedarî PKK'yê PJQ û PQQ û ji xwe hûn dibînin xîtaba Ocalan û xîtaba PKK û antî Amerîka û antî Siyonîzm û antî İsraîl û pesnê Baxçelî û pesnê dewleta Tirk bir aynî xîtaba Recep Tayyip Erdogan aynî xîtaba dewlet Baxçelî tu cidahî tu neyê koalîsyonekî rêxistin û grûpên Kurda li Rojhilatê Kurdistanê çêbû pejakî xwe xist navê mi di 2022-2021 ev hişyarî da ku ev plan heye Kurdê me yên Rojhilat ji bo Xwedê hişyar bin bi PKK neyên xapandin PKK wê nêzik û nerma xwe nêzîkî we bi têkev nav we piştre wê li we bizîvire têkiliyên PKK û rejîma Îranê ti carî qut nebî ev çend sal e bi daxuyanî
PKK eşkere kir کۆدار و مۆدار و پەژاق و مەژاق و ئەف چیرۆک میرۆکیانی هەموو داخویانی دەرخستن و شەر لە هێمبەری رەجیما ئیرانی ڕاوەستی نا بەحث دەکەن دیسا و چیرۆکە هانێ ئەم خەتا سێمینن گۆرۆت ڕێخا سێمینێت نەخەتا سێمین خەتا سێمین چیە قۆری سەر تاتیکی بخاپینە لە سووریژی ولۆ دەگوتن لە ڕۆژاواژی ئەم خەتا سێمینن و بەشار ئەسەد ناوە کۆردینێ دەبوون ناوە تەنسیقێ دەبوون ناوە تێکیلی و هەفکاریە دەبوون ئەم خەتا سێمینن ناکۆکیên di navbera AKP û CHP de dibe xeta sêmînin û denga didan CHP piştgirî didan CHP xeta sêmînin derew ha hemû derew xeta sêmîn rêxa sêmîn rêxa sêmîn ku kîjan cara ku dixwazin Kurda bêalî bikin bi derew bi dek û dolava bi hîla bi xap û rîpa bixwazin lîskekî li ser gelê Kurd çê bikin çawa ku li Rojavayê Kurdistanê kirin ew ê bi vî rengî li Rojhilatê Kurdistanê bikin me ev hişyarî li 2021 digot 2022 got ava ez dîsa li 2026 de dubare dikim xemgînê mezin ê ku ji rewşa Îranê dilteng û xemgîn e dewleta Tirk tirsê wan heye dibêjin eşkere dibêjin dibe îro Îran e sibe Tirkiyeyê lewma xapo bi lezûbez û ev çîroka çareseriya demokratîk û entegrebûyîna demokratîk û fesixkirina demokratîk û quzelqurta demokratîk bilez ket seferberiyê zû ku ev mijar di nava mer'iyetê de bi zû çêbibe û qurbanî gelê me ê Rojavayê Kurdistanê tunela çêkirin bajara çêkirin mala çêkirin xaniya çêkirin dibin erdê de diziya xwe kirin pera dizîn qehpetiya xwe kirin dest avêtin namûsa xelkê yanî ez çi bêjim çi tiştê kirmînal û qirêj heyê dikeve ser bala we qadroyên PKK li Rojavayê Kurdistanê kirin çi dikeve ser bala we çi dikeve ser bîra we PKK vê kir li Rojavayê Kurdistanê kir û heta roja îro jî berdewam dikin sûcê kî ye sûcê gelê me ye na ez nakim sûcê van kadroyên xapoçî ê di nava rêxistina PKK de sûcê wan e sûcê ew Mezlûm Ebdî ye sûcê Aldar Xelîl e sûcê Bahoz e sûcê teva ye Fozal Yûsif e carna ez rexnewlo biçekî sekinînim bi mebesta yan jî kêm dikim bi mebesta ku ev destkeftên hebû biçekî biparêzin em destkefta biparêzin lê xuya ye tewş û vala ye xelas vana xwe firotine yanî xwe firotine çi bêjim xwe firotine xapo jî xwe firotî dewleta Tirk çîrok kulo ye îja li berê jî got ez dîsa dubare dikim gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê tevgera me ya siyasî a Rojhilatê Kurdistanê em bûn qurbanî em wekî Rojavayî wekî Kurdên Rojava Kurdên Kurdistana Başûrê biçûk Kurdên Kurdistana Sûrî Kurdên Kurdistana Rojava em bûn qurbaniyên PKK em qurbana we bin win nebin qurbanî li me binerin li halê me binerin li halê Rojava binerin û pejeqê ji nav xwe ji siktir bikin rê nedin pejeqê nebêjin bira kujî û nizanim çi evana biratiyê naz nakin evana birayên dagirkerên Kurdistanê ne ne birayê gelê Kurd in ew dema behsa biratiya gela dikin
بحثا براتيا بباخچلي ردكن بحثا براتيا بمحمود احمدي نژاد ردكن براتيا بخامنئي ردكن ايكو گبر بو چو نه براتيا گلي كرد وكي كردي روجهلاتي كردستاني كردي باشور كردي روجاوا كردي باكر بنرن حتى نها جبوكو الناس بكن اوانا چه برانه چه دخسن چه مجيكي جني لسروانه دچن تسليمي AKP بونه ها تسليمي AKP بونه و رژیم AKP و ایریشی هوداپار دکن حزب الله حزبي كونترا حزب الله حزب نظانم چه شري وان دکن کرو هاي سرسري توچي خو تسليمي دولتا تركيا تچي حمود اشتي خو تسليمي دولتا تركيا اگر حزب الله اگر هوداپار نباش بت 1500 قط جينا باشتره تچي هوداپار تيكرياوي بآكبر هي واشكره ناشرني تشتكي ولو فشارتي تنا ليت چما ولو بتشعبي نيارتي ليدنا رديمكي مسألة برجواندي منفعة السلالة اقتداره نه مسألة ايديولوجية نه مسألة كو كي بيتر خزمتا گلي كردك كي بيتر خزمتا دولتا كردك PKK بريجي ونهاجي حزار قاتي جي حزب الله بيتر خزمتا دولتا تركيا حتى روجا ايرو خزمتا دولتا تركدك PKK هوداپار و حزب الله نابج نور نهرن انتگره ببن ناب شر دولت بوينا كردانا بلكي دولت بوينا كردانا خوازه لي شر ويجيناك فدراسيوني ناخوازش كرداره لي شر فدراسيوني جيناك بلكي اف آلا هاني آلا كردستاني آلا خنا بينه لي شر في آلا هاني جيناك از بحثا كيدكم از بحثا حزب الله وهوداپار دك كأوجي كردن وكما نافكر وكما المسألة نانرن وكما نانرخينن ديمقراطية كو ام بي بانك دكن يعني او بي بانك دكن بري هرتشتي اف ديمقراطي دبي هوداپار قبول بكن دبي ريخستنو جروبين كرداي وكيدن قبول بكن شي يعني نها از براستي از دبيجم بريجي قوتي از نهاشي دبيجم از نهاجي دبيجم تيكو شركي وكي ابراهيم güçlü صولاوي بحزار كسي وكي او جلال وكردي دنفسين ابراهيم güçlü بكردي دخينه بكردي دنفسينه بكردي بتركيشي دنفسينه وجي اوجلان حزار قاتي زانتر بعاقلتر كردوارتر كردا د پاريزه كردستان د پاريزه مافي كردا د پاريزه هرن شو خربنرن خاپو چه خاپاندنه ديك عيني في مسألة ورن كمال بوركاي هلبستوانه کی کرد نویسکاره کی کرد سیاست مداره و نویسکاره با کردی نویساندی و با ترکیجی نویساندی هرن لخاپو بنرن و پاراگرافه کی وی بزمانه کردی نابینه دواره کردایتیه ده دواره زانبونه ده براسیز ده بجم و از قنجه باورم سولا كمال بوركاي خاپو بحزار قاتي ولد باريستر تكو شرتر عيني مسألة ابراهيم güçlü از شو قيسا وكوان نفكرم از شو قيسا رخناي الوان بكم ليد قاپانو ميزانا كردواريه ده و نویسکاریه و روشنبیریه ده به انسان وجدان خو خرانك demek kurdê me ê rohlat ez reca dikim ez tekez dikim hişyar bin ji planên xapo planên dewleta Tirk planên rejîma Tehranê û nûnerê planê xapo û Tehranê nûnerên têkiliyên PKK û Cemîl Bayik û Tehranê pejak ji bo Xwedê hişyar bin
دي خلكين درباس بوي دي بحث كركو بكيك دبلوماسية قسدي حسدي فلشكر لفر لولاتين روجافا لولاتين أوروبا بربرسين بكيك جلهم أحمد ومظلوم عبدي تشدقوتن دبلوماسية و لفر لأوروبا كونتاكتي وبو دولتين وكي ألمانيا فرنسا بريطانيا بلجيكا دبي لدجي سوريجي ترك عاجز دبن دولتها ترك عاجز دبن سروكاتي عاجز دبن بسكنين وسكنان نها إلهام أحمد وگریه وکی بری قادرویا پقاقه دچ جوینه آپوشیا لوی داره هر دو هاتو وی داره جو جوینا میونخی اولکاریه تولي قنجي و پشتگیریا کردستان عراقی بخیرا وان بخیرا کاک نیچیروان برزانی سروک هریما کردستان عراقی هاتن جوینا میونخی حاضر بوند ناوا دنیای ده بچک بو فرصت كل نفس بستين خلق كونتاكتي بوان ربك صار آستا هري بلند خلق دانستندني بمظلوم عبدي رب إلهام أحمد ربك اف فرصت و درفت هاني كي جوان رب پیدا کر حقیقت در پیدا کر حوال مظلوم حوال مدني فرحو حوال قاقشار اورا مر جوان را اف درفت پیدا کر نا كردستان فدره جوان را اف درفت پیدا کر کو خلقی ناز بکن بچه کی دیپلۆماسیا کوردا گەشت ببێ دیپلۆماسیا ڕۆژاوا گەشت ببێ پێکێکە ڕابوو چ کرد گەر و لڤ و پلان و پرۆگرامێ مەزلوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەد هەموو دبن کۆنتڕۆلا پەکەکێ دەبوو هەموو کۆنتڕۆلا ڕێخستنا پەکەکێ لەڤەر لە ئۆروپا چەند جڤینên gel حازر kirin li Almanya sekinandin bi telîfona صبري وكمدا شفركر ما بحثا ويكر واشكربو مجبور مان ديسا جوينة كي دن رجال كور لبارلمانتويا أوروبا شخور لفوتو بنرن زين هاب بقر مجور بحثا بي مسألة هاني لصالونا كي نورمال بتشوك كو يعني صالونا جوينة صالونا نقولو لآواهية بارلمانتويا أوروبا بكري ددن نكو بارلمانتويا أوروباي آواهية برلمان بناياوي صالونكي جواتي جوينايي چند بارلمانتير هاتبون لگهدار بكن كالا وانا چد بيجن و بارلمانتير نه چبگر و كسك يعني اي سوسياليست و كسك چند كس هاتبون گهدار بكن او خانما هاني آواج عفريني هر دوش عفريني الهام أحمد جيش عفريني هوالا روناهي دیساش مر وگریایی هوالا روناهی و اوادن نزانم چه عفرین شما ناویش بیردی که من نزانم شما ناویش تشتك عفرینیه کادرا پکگی و بجلی خوی عسکری هاتی بوی جلی کو نوان بون و دیرا زوره و رقای دان رژیم جولانی تسلیمی رو رژیم جولانی بقولوا قاشو يعني تشتك سركفتنا يجري بجلي عسكريته مظلوم عبدي جلي عسكري الخنكر او جلي عسكري الخوكر قولوا ريكلام وبروباغندا يعني اف شيروكي ابوتشيا نزانم نسرين عبد الله ور اسيا عبد الله ور وجلي عسكري الخوكن وجني كردا وجلي عسكري وجبو ريكلام وبروباغندا هنا زياده يعني هاتن دفي جفينا هاني دا اخرين ايكو دجوينه دجمر قوتن يعني وما فيديو جي ديتن هناك فيديو جي ما ديتن برچين فيديو هاتن بلاف کرن يعني سي چار كانالن فككي لفرحنه ستيرك تي في وروناهي تي في وچرا تي في هر كانالا کی 5-6 روزنامه‌وان برن صالون تجاكرن قاشو مديا أوروبي تنها
مديا أوروبي بناو دنگ هي يعني كو جوینێکی گرنگ بانە گەرەکنەها مادیا ئۆروپی و بروکسل ینی ناوەندە یەکێتیە ئەوروپایی پایتەختە یەکێتیە ئەوروپایی چ نەبوون ینی ئەو ڕۆژنامەوانێن بناو و دەنگ کەناڵێن تیڤە بناو و دەنگ حتا ئێ بەلجیکە نەهاتوون حەزر نەبوون جیڤینەکە هاتونش خۆڕێ باخەبن و دمەدیا پەکێکێدێ و ئامەد دژلەوەی دەرکە بێژە Avrupa Parlamentosu çok büyük toplantı var. Avaya Parlamentoya Avrupa'da civineki geleki mezin heye. Uca vırru çırru derev. Şkilo tenne. Yani mesela apışit ve mesela hanede dedi Parlamentoya Avrupa dünyaya karar kırın. Kiriya dane perê dane herkes dikare ew bike. Ez dikarim herim civînê ez kiriya wê bidim bi navê saziyekî ban çend parlamentera bikim û ji xwe rûnên û biaxivin û çend fotoya bigirim û bêjim wala me civînek lê derxist. Baş xem nake bere ev jî hebe. Te civînê derxist. Xanima hêja, xuşka hêja, xuşka delal. Mijara te mafê gelê Kurdin ne mafê jineyî. Te hatî vê derê wek nûnerê gelê Kurd, wek nûnerê saziyekî siyasî di nav de jinê Kurd. Di nav vê nûnertiya giştî de jinê Kurd jî hene, mêrê Kurd jî tu nehatî tu ne tenê nûnera jinayî, tu nûnera mêrayî jî. Hatî ji mir diaxive mafê jinê û nizanim çi û lê ya dê Kurê yani ev kî dixsî vî halê hanê her ji xwe nav civat mivatê peqeqe meqeqe ji xwe van behsa meselê hanê bike mafê jinê û nizanim çi. Li Sûrî pirsa Kurdan ne pirsa jinê tenê ye, pirsa netewî ye, mafê netewî ye, doza netewî ye, ne mafê jinê û nizanim çi û tund û tijiya li ser jinê. Hatin bi vî rengî axivîn. Tiştekî wilo kenê meropê tê. Ê ku hazir bûn gotin. Yani çi rebenin çi û dibin kontrolê de ha. Dibin kontrolê û tirs yani ji xwe li Ilham Ahmed binerin tu dibê qey hemû çav li ser wê ne. Adin jî wekî robota. Navê wê çi Efrîn? Nizanim çi Efrîn, tiştek Efrîn. Wekî robota wilo seknandiye û wekî robota daxil. Peqeqeleşme li cem wê gelekî bilind e. Piştî çi çêbû? Ev bû. Em wek geleka xwe dibînin, bawer dikim pêşerûjê jî pêwîstî bi vîya heye, daha xurtir, daha bihêztir ku em rastî karibin vîya garantî bikin bi destûreke Sûrî yan nû nasnama Kurd, hebûna Kurd dê de parastî bê, li ser vê esasî em dibêjin li her derê dibe ku vê tekuşîna me hîn bilindtir bibe, hîn jî eniya xwe em xurtir bikin, yekîtiya xwe em xurtir bikin ji ber ku Kurd ne tenê li Rojava ne, îro li Rojhilatê Kurdistanê tekuşîneke nû dest pê kiriye, merheleke nû dest pê kiriye, li wir jî pêşerûja Kurda garantî bibe, li Bakurê Kurdistanê wiha PKK civînê gel civînên rêxistinî ji bo Ilham Ahmed were biaxive û behsa meselê bike û Ilham Ahmed di civînê xîtabê gel bike bêje em bi we xurtin û daha xurtir û daha çêtir û daha xapoçîtir û daha. Îsa vegeriya hevala Ilham Ahmed keçê yani ez çi bêjim? Ez çi bêjim yani min berê jî rex nekiriye, ez niha jî rex nedikim, tu jî û Şahîn jî. Piçekî wilo çekî fedî gerek mabe yani damarê fediyê mabe. Hûn PKK jî naz dikin. Heta kengî hûn ê koleyê vê rêxistina hanê bin. Ku ev rêxistina hanê koletî ji dewleta Tirk dik. Piçekî şerm. Piçekî xwe vegerin, xwe rex nebikin. Yani wê çi bê serê we? Hûn ê
devê we xwar bibe, wê distê we xwar bibe, hûn ê felc bibin, hûn ê kor bibine. Çi bê serê we yani? PKK we bikuş û PKK nema kar we bikuş. Hûn li çiyaman tu jî û mazlûm jî yani. Hûn li çiyaman we di nava şera dima, hûn neditirsiyan ji birînê ev çima hûn heta niha hûn heqwa Sewlo ji PKK ditirsin. Ev sawa ku PKK berdayî dilê we, berdayî mejiyê we, rihê we ziha kirî ziha. Temaşevanê hêja bi rastî tu li jinê di nava rêxistinê binêrengî dijwarî dîtine. Ez tê digihîjim vêberê jî nivîsandiye. Yani Kurdê herî êş û zerer û ziyan di nava vê rêxistina hanê de dîtî jina Kurd e. Kesên wekî Ronahî, kesên wekî İlham Ehmed. Lê kesên ku pir wilo koletiyê ji vê rêxistina hanê jîr dike dîsa ev jin in yani. Pir zilmê dîtine, ji destê xapo dîtine. Ev İlham nas dike, adin jî al kêleka wê ew navê wê çi Efrîn, ew jî nas dike bê xapo dest avêtî çiqê keçê Kurda û ji nav wan keçên Eşi Efrînê. Dizanin vê mesela hanê baş dizanin. Dizanin Cemîl Bayek çi kiriye, Duran Kalkan çi kiriye, Qaraso kesekî ji serkirdeya PKK bê têkiliyên cinsî bê dest avêtina namûsa keçê Kurda tune û tevlî wilo jî daha xurttir, daha baştir û daha xapantir û yani koletir. Tevgera Koleyên Kurdistanê, Partiya Koleyên Kurdistanê, PKK. Ka yani bi vê kesayetiya hanê, bi îradekî ku felc bûye, mejiyekî ku hatiye dagirkirin ji aliyê xapo. Hûn ê çi mafê jinê biparêzin, hûn ê çi mafê Kurda biparêzin, hûn ê çi mafê gela biparêzin. Hûn heta nekarin bibin kesên bi rastî demokratîk. Demokratîk bûyîn jî bi we nakeve hûn nikarin bibin demokratîk. Li vir ez têm dawiya vê xelekê heta xelekekî tên li nava xêr û xweşî û azadiyê de bimînin.